Special si klembang diuri terang MPT so pan kero ki bilok walang ahokali pusi lang klar kacipi. Gel CP long bang kom kero sa gel Asia to interview CP kun chulute chulong ek publici CM community. Kardom adaba birtalong pen ni Liklar BP non arjuik tha birtang ton pen. Kidam tang pai pai ni pai trogar ni PGR vizar along lea putha karbia khai tum thur pak di purong so pihur pachodut pen chisong pon rintilo. Bangso ka chisong hut ka chisong ara tum KACCM tuliram rong ha phan pin pura loki pajir dam je phan pura kidam bom hut amla patia long an rai kom sai khe tum kham khe dun si KAC along an ki padam long le det je phan bor ipon lo. Tapuson raikom sai khe tum ki khang dun pringa jok rat ka chisong ara tum pen raikom sai khe tumang bong ka chiton te jok jingdoi pa pring pa pranga pora hut raikom sai khe tum pen helia jai ki joy apsi ka chisong ara phan her hablo la pen adai ka bia ara phan arenga huki paso bangke marat marenga pia phan ki thenga tengsi theng choklo Lapuan karbia khaya phan ki dong ki sakang bong ta KAC hin pen kapin rem dun an chot puma lapuson rod angno ki dong ki sak karbia khaya phan ka chenek ka holo phit anta karbiang long ki ja tum pen kaning je dun ki condemn lo pu chot puma mati lapuson police ko pinya sai ka pe deng je phan aviluma bangso ka chisong ahut rod phan rai kom sai khe tuma phan hukum pidun si ka patheng ka pa chok la pen ka pa dong ka pa saka puthak ka chisong rod tuma hin pen karbiang long district commissioner nirola phang chopia phan ningduk che paklang pon rinti isikan ning duket tunai bangke pini itum karbiang long karbia disi ke ceng silo dakang kang bilong ko itum apurun pini anta teklo johnson do dakang iben pini anta poho kar dakang lipan man ki pini ning tontela pini ani alang fan karto ningarong cipi pini social media lang kateklong alang fan ningarong cipi pini karbiang methang de methanga disi methanga abang kutung puan pini anta pamhila kami pini methang amuluk dokok si pini lasong deng nang lerok karbi methanga disi pini hem tumlong law and order kapa hem kubang si alang pun ke do pini lasok kisung cecak nang kulutang pini karbi yang bong ke dong bong pisele to na karbi tum kaching honai kacerai ninga porta pini ko son ko na dang si tum nong kelero disi methanga disi boy pitame laing sam dina na council che dam pen pini council kache dami bo doni pen tum nang ke theng nang chok hele penang abrang nang gi pru nang sak nang dong kulutang ko mat phansi tum chok khathai dolang tasi disi ke hai pini rola phang chopi phanta alang li phanta lapuson kali denang inut karbi kulutang te alang li ta karbi amen pen non ta boreng war sai claim mo Karbia men pen inglong so men selang le boreng war cycle mom ST kota pe bangtok inglong kom ke tang pe Karbia men inglong so men lo ke tang pe Karbia men be sipini council lang inglong lo ke lang li tang de pini karbi han chetini de pe pos lang li la puson man teng lo bang ning duk tiklo la si ke bang jilang por bang alang li tumta aphar lo tame chema thanangi me ke jang por tame lang tum la bang so ning duk bang alang tum ningar lo dam de nang alang tum la puson mekri meklang abi ke klonang halke la so bang ning duk bang alang tum dam de nei posi man lo armat havek nangi la pen arti pi vek nei la so bang KAC atum kai ke ta nitum claim poke nitum eviction asai deng dam poke pupen ajok alang litum bangke bangso PGR vizar along le along ki do tuma phan ki tharli dam de det ja phan loksi ki claim putan lit song rong parpen KAC ka charia tuma phan akoi pipon tu song ji polo ha ing sam jin mena pa song ngol to orang thang pi council an pali long le kasi council ke laki itum ahem tum karbia tum ahem tum karbia hem hada ke tum ado por phai sino jada por de tum dam jeda ke tum hem che dam tum tum dong si karbia ngol tum mas council tum ing sam jin pen ili tum kemang ili tum kar i dong si council long anda pali long le dam long le pen ko mat si dam lang man ke che hem kali ge kasi hala dak ke dam na tham ke pen si tum hanan ke theng nang chop nang kan ko som nang ding kanang le ro kasi hala bang ning dup lo lasi hala so long bang ke nili ithega si puji konani ke dak ke hai doktor tuliram long hang alang li da konani dak chirap to kunili puing tung athi pi korma bulutang te alang li atoya nevi atoya ani avipin bulut ang tung claim ahe alang li jong si dei ni tuma khai ni tuma munit rai nang ji pu jong si wang bulutang te jong se atoya ni jong se alang ni jong ni tuma rat ni tuma khe phan nang rai pinang ki pu son de pinila anang deng nang ki tu nang sak pi e pa purun arling saru phan oso char bakto dak ke theng jok lapson blank phar nang aprang ani claim le de chikulo pu pi lo lan ke chok che ke thegi do ge lasi isi kan ning tu ke thu nai bang ke
News Report KTV News. Kedam tang parahut West Karbi Anglong District along kido Karbi Langpi Hydroelectric Project along ningkan ko anlo ni pen kiklem bom security guard tum bang thom ke prasir ke batum phan awreng ang hoi pen ingthan etsi pachar dep thanglo la sojok puthot bang soboreng ang hoi chipi thunang jipura KSA hin pen patir pi ponsi keong dung hamphanga song atum cherap chito dun si kache song sai deng ponlo Bang sopi thangna lam the kavya jok arni hot he pin pen kache song asai deng ponsi so arlo so pin so do anta bang so kache song along RDP dunlo bang so jok rat kache song arni hot he pin asai ke deng ponsi ni pli ke pleng arni ana bang ke kache song api ong ahir nang tang ong ason si thek pon long do Bang so puthak KACCM tuliram rong hanga hin pen matha parsik ponsi kelong tang aworeng ang hoya bangki puthot pachelong thunang ji pu pen ajok Assam CM Sarma pen sitami chingki chethan ponlo Bang so alam the kedam tang pai pai ni phai troxiar ni KACCM Bangalore long KACCM Dr tuliram rong hang pherang kya mai long kaning je pona tengki kang than 8 SG thom ke prasir ke batuma pharman chingki chethan etlo lasi bang thom ke prasir ke batuma phan sitami alang tum non interview hang ponpo la so hut interview pachipi dun thunoi puthot aworeng ang hoya bangki chipi pon thu po pusi pherang kya mai long ningje pon Karbi Langpi Hydro Project ke bangke aprang la tum ni dato uno kelong na ya itu medang goreng kamar saja 39 namu ya tasi klembong la so pun dah bangke maybe EPTC GL kan kilo ada MD kan so punya punya efficiency la efficiency la pada ni efficiency non fini lah atau mana interview hang tu ini interview hang interview dong ke apa yang diklaim ya tumbang ke lagi di ponet kosi alang ni lapcat macam kilo langsung MD kan lapcat kilo sar interview pa esen no laten no ke la tapi naik tu boleh aku beri appointment buku kosi ni lapcat la sote yang si jadi minister kata itu si kalau pun kilo apa ada dah lah EPTC lo general manager apa tu? Jika kita nak pergi pakai lah, kita video kan, tak mungkin interview attend call, jadi boleh berlalu. Harsing Ronghang Report KTV News Kedam tang pai pai ni pai phor ni APHLC Singhason constituency mepu Alvin Kya pahin pen pherang kya thengno long ke pangdak pon APHLC barim Singhason constituency mepu Deori terang ke MP Amar Singh ti so phansi kachuro lok lok jok APHLC songpen ingthan pon pet po koi ke bana puthak pherang kya mai kangni pherang kya mai long kaning je pon mate lam klar kachipi pon atengke nile phan akoi nang ki pilake MP Amar Singh ti so phan kero lok pusi akoi nang pilo bonta laki ahokali pura pai pai ni pai trok siar ni Deori terang ami thanga bo halong ke padopon pherang kya mai long pen ningje pon Maksudnya teman ke jeruk akan kita. Siraso along bangke alangi ake hai Deori terang akan kita tangani elgin apa bangku ini no presiden presiden. Kasih hal bang soho alangi terang semua ke hai karena sampai di pulau aja. Singhason constituency arlo ke alangi ansor konfort lo. Lapen APHLC pen abangke Deori terang apan bangke sort konfort lo. Isi itu kita cek longsong lo tadi. Dan ajuda longsong lo kita cek longsong lo. Kasih rasul ingun kita gimana kata? Amasih rasul ni cek long pen amasih ni kita confusion. Ke not ingun pen rasul yang high Deori terang apan sort lo ko alam not pen sikiwan.
lalu Ahok Deori terang laki ke dam tanga porahut Singhason constituency lo APHL sia songalong amei phulo. Bon ta puthot mei phuar pu Alvin ki absensi kipon phulo. Ke abasang hole mei phuar pu kipon bom setami Deori terang ahin pen APHL sia songa phan kai ketami arjap kipensi che song bom lang lapen nili phan APHL sia songalong pen nang sorji sita Alvin ki able nang ke sor nang ji kali. APHL si tiripia tumsi nang sor ponang ji pusi Deori terang ahin pen ningje ponsi. amin sing dato Erwin jawab asangku alang li di ukira kan jung lang ket alam pensi alang kan mai alam karbok tam tapi kalau nami tengah video tepan dan alang kan karbok tapi alang li di terang hai pan Erwin ka basangku alang li jung ke lang selet alam pensi lang li pan alam karbok apendisi alam bang betulan litu PS do tongkebra siap tongkebra ini PS do kami ni litu PS kami kalau bang tu kucing balong litu dunde tapi bilangan arti klaim tundu kami kalau bang tu kucing balong litu dunde Ilitum party hijan angbongki lamchi putodret nang nilo lapen arputa cepasun tapret nang nilo athe ilitum party ke kangtang ola pukalila lasi puputa cibia seroi nang pusi pachini ponlo lasi Deori terang lapen Alvin ke up mei puar pusi kachiti chot lo ni mate ke bangji kilik ati kera phantong kachiti lo ni mate MP Amar Singh ti so phan alam tong kachedan sai chot lo ni lake aporsi chinidun poputa herang ke malong pen nimje pontu Harsing Rong Hang report KTV News. Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom.